do jutra. Sad je, ne znam koliko je. Stvarno ne znam koliko je. Kolega, koliko je sati? Ne snimaj. Još u krevetu, koliko je sati? 9:35. 9:35. Ludilo. Je ovo neko kusane? Pa što da radi. A, što si rekao? Co sam upravio, ne znam. To je majica. Dom studenta. Ante. Nije dobro. Sad je cilj marendut nešto, otići na kavu i onda ćemo džirat po gradu. Jer trenutno smo se pregurili, zaspali smo, htjeli smo i u crkvu ići, nismo išli. Tako da, to je baš ekstra. Vidiš ovo? Sveka da rizam. Roma, tebe je punjač puni ili ne puni? Jel krenija punit? 18% prije. Tek je sad krenija puni. Ovaj punjač, ovaj utičnica ne radi. Ja, znaš kaj baza? Ja sam sinoć upalio sam mobitel od sinoć i nije se punija. Neka sam slike. Uasti! Čovjek ispeku, joj! Daj mi to! Kaj je lik? Njao. Dobro. Bi se ja trebao obući za tu kameru ili može ono... On sas. Pazi samo da ti dobra ne ispadne lanka. Gle, ovo što ti uvijek bija da ću pomjeriti. Pogledaj mačku tu sa sebom. Ne, bi lud, brat. Smiri. Kolega? Dole, Jackie, dole. Dobro. Dole. Mekano. Jel je? Amaj. Da, ovako guzica vam se smije. Oj, dobar početak dana. Ajme, maj. Okej. Čija je mekša, moja ili njena? Ajme, koji smo mi preći da sada je. To će. Proži mu. Upravo će. Uve. Duve. Okej. Šta smo? O, Majo, mila. Ajme, meni. Pa imate me. Ajme, stari moj. Ajme, meni. Ajme, stari moj. Izbijam svak. Marendali smo, idemo sad u Kit Cafe, popi kavu, to ću malo snimat. I onda idemo džirat po gradu. Nemamo što drugo raditi nego džirat po gradu i to je to. Tako da, kada budemo došli do apartmana, javim se. Uobičajno. Običaj. Ništa iza normale. Da, ništa ni za normala. Ga se, bre. Koji je ovo intro, braj, Moji se jako vole. Čeće se daj. Gotovo je. Uvijek smo se. Valjda smo se ubili. Pobjega iz 37. vamo. Pobjegaj se s ovamo, taman. Mi smo neki kaput kako fol, nemam pojma što se obuke. Kaput, duksa i ovo. Kopčaj se ladno. Obuka čovjek 4 jaket. Da, imam full fit, koliko je tvoj outfit? Ne želiš znat. Ne želim... Ne želim znat. Nije žvačka, ali nešto. Evo, šta je to? Kaput, neki džemper, Aj, stavi na. košulja, fine hlače. I još uzat cipelu. Ja se još ušla.
Idem izvaditi patike. Krenuli smo lagano. Šete uckati. Koristili njezine. Da, trebalo bi kao krenut dogleda, jer je već 10 sati, ako planiramo išta vidjet i ako planiramo ikakav advent vidjet, išta slikat, ovo ono, tako da, eto. Ej, me nekog teleta, ja ušao kuću, tele već od mene stoji. Ništa. Već će samo... Nisam. Sam sad pokazao dok. Evo, 5 kafe. Tome. Kamera prva. Kamera prva. Ne ide kamera snima prvo. Oh my god, I was... I dobre. Boli me, imam jedan niš. Bravo. Čekaj. Dome, čekaj. Pa šaran. Što je ovo? Kamerman. Ja sam samo kamerman ovdje. Stavno, ovo je prvi put da sam došao u grad, trebam birat. Bit ću pit kavu. Da ima kavu. Gledajte slavni program. Evo, ima toliko mačaka. Silova ste vjerojatno. Aj vidi koju ćete kavu. Što ima od kave, daj. Jesmo, sjedili smo na kavu se pun popit. Kafić s mačkama. Espresso. Dobro je. Tako nešto. Kjet kafe. Espresso. Poruci. Naša stola mačka. Hoću. Može. I kako je sve iskustvo s ovima? Malo ladno, ali dobro je. Ima ladno, brate. Ima. Ovči ja tu Ajme, cijenu poprilično puno. Ozbiljno. Kako bi ga mogao prodati stvari iskreno, mislim da je ispustio cijenu dobro. Ja zašto ispostaje, jer treba ga uvesti. Razumiješ, uvesti, registrira ovdje. Zanimljivo. Mi ćemo ovdje popiti kavu pa ćemo vidjeti što će bude dalje. Rekli smo neki advent nešto. Pa eto, neću puno snimati jer je dekoracijski ostalo. Strašna stvar, ne? Maco. Sjećam sam se što je prošao. To je istina. Pojavio se. Nismo sinoć, smo doslovno došli doma. Zna kome trima. Napali na večeru, evo Ode. Nemoj ponovno. Gledaj, pun si. Ne bi te pustio u... Jesu gotovi? Dobro, sad ću taj isprati. Što će na tebe? Nego... Sad bijem ja. Meni su dlake na kaputu, njemu su dlake na hlačama. Imaš po ruci. Pijao. Pa imam po ruci od sve. Ovi njemu plaću. Ne znam zašto se to troje koristi za kraj. Barem je neki. Zato što ti je miš van. Viš ti je da ti je miš ovdje. Znači ovako, mi smo kraj Maksimira. Kako hoće, Sad je plan otići negdje. Dobro je on čovjek rekao da idemo na advent večerac. Rekao je da postoji pivnica, znači Budweiser, da je jako dobra spiza, da se lako želimo se najesti tamo. Ima... Sad kažem, Vuk, Mija, Dlaku, ali čud nikad. Inače, baza, sad smo bili u nekom kafiću gdje su mačke. Snimio sam. Snimio si, Neki Lidl, neki Teddy, trija mi četka. Ajde, naćemo kompresor. Naćemo ti. Pazi, ovi triče. Ja iću mačke. Ovako. A ovdje vozi auto. Dođi, ajde! Pazi auto. Daj, ćeš mi u kaput. Ode. Ne, bi ti ja tebi dobro. da vozi. Pazi, ne, ovako ćemo. Znači, idemo negdje. Advent večeras. Rekao je ovaj da ima batak. Da je batak dobar, da je dobar i kako se zove taj Budweiser. Znam da snimam sebi. Snimam. Leti na HDZ-u se, leti. Ko te kaže da je Budweiser blizu? Pogledajte kralju koliko je to daleko. Baš. Ne taj. Ne taj, imaju dvije. Ima ti jedan van. Ima jedan ili... Pa ovaj mobitel nije dovoljno pametan da otkrije tu drugu, tako da sad... A dobro, na Rudešu nam je blizu taj, nama. Kako smo završili? U metrou. Toliko o nekom adventu, nećemo da u metrou. A dobro, idemo, šetamo po Zagrebu. Da, ovo ima u Splitu, gdje bi mi bili. Prete, vidi katedrala. To što pričamo... Znači, sad baš pričamo
restaurira se Da, katedrala. jer novi dio koji je bio obnovljen u potresu se oštetila peć. Ozbiljno? Da, ovdje je stvar što je napravljena s kamenom sa ovega Medvednice koji je topi se na kiše, ima vapnenac, to je vapnenačko, tipa ga od bračkog kamena iz Dalmacije, pa na drugi. Iz Dalmacije. I sad privali svi taj dio restaurirat od novoga kamena. A jedan se to, kako bi sam čuo, popravija i onda je taj isti dio se u potresu u Zagrebu oštetio. Brate. Ja mislim. Zanimljivo. Vidi ovo majkice, znači došli smo kraj nekog dehumidore. Možeš ti kneže samo na baci pogled. Ko će ostati sa domom? Ja ću. Aj. Ante išao demo. Zanimljive su ulice su stara je arhitektura od, kako se zove, Austro-Ugarske. Ne, otkač. Otkad, znači Austro-Ugarska. Mislim, nije katastrofa, baš lipa građevina, ko Beč. Ako je ikad bija u Beču, zna kakva je arhitektura tamo. Stari grad. Šta? Trebamo ići na stari grad. Trebamo ići na stari grad Da vidiš cijeli pogled na Zagreb. Čuj, trebamo na stari grad, trebamo Kula Loteščak. To je isto lipo za vidit. Da, a to je stari grad. A otićemo vidit sve malo prije ručka i onda ćemo ručati i onda ćemo... 1.25 računaj. A mi ćemo oko, šta ja znam, da nas pred ovog trga, Bane Jelačića, Debilni youtuber majke doće, ti. šta mislite o nečem? Da se išta promijenilo, čuj, da se išta promijenilo prije 2 godine, apsolutno nije. Čekaj, znamo ću udariti za Instagram. Znači, evo ga. Za Instagram, mogu te ja slikat? Prolazim u klubu na ovo liku, cilu. Ja, evo. Dolac. Gore ne dolaz. A je, gore je dolaz. Ok, vidite, ako da je klub. Znači, ček, stan. Hoćeš ti sliku na tepihu? Hoću uzeti sliku na tepihu, samo slikat ćeš ti dok ja snimam, možeš tako slikat, Nisam će ovdje snimio sa kamerom da bi slikao. Ali evo vidiš, na primjer, da prođu ljudi. Nadam se tako da su izad, to se photoshopira maknu. A dobro, ti možeš, ja ne mogu, ja nemam Photoshop. Ajde ti upodajmo. Da upadamo unutra. Majke, vidi tepih, ulicu. Ja. Evo. Ko je ludilo? Ovo je stvarno... Vidi ovo što ima lijepo. Nekako novo. Mi smo se slikali dole na ovom. Ulicu, ne? Snimio sam čitavu ulicu. Zanimljivo. Dole ima neka konoba za vidija. Baš sad prelaziš i baš ono... I ona livo, znači ima... Alkohola, svega ima. Bez alkohola ima. To je najbitnije da se spomenije. To će ljudi reći da smo Ovo je neki klub. Nismo, samo da znate, nismo. Evo. Ima nešto ovdje lipo. Lipa gradnja. Su spinjače, da nije promet Split. Da nije promet Split u spinjače. Dobro, znači snimiti u spinjaču, nego je plan otići na još na Kulu Loteščak i onda možemo na... Je to ono gornji dio iz Srčeka ono? Srčeka to i onda smo na ručku. Vidi, brate, svjetionik usred ničega. Majke. Ajmo gore. Znači gore je... Znači gore nam je... Eno je crkva Svetog Marka već. Ja sam pred crkva Svetog Marka. Iz kadra, a meni kadar moj. Ja, što svi youtuberi postane. To ti je to. Mi smo zapravo bili cijelo vrijeme kaj Kula Loteščak. Evo je tu. Znači, baš smo gdje bilo. Je, to je to. Odlučili smo ići žičarom. Malo prije smo snimali, sad idemo sa njim. Spinjaču, stani. Šta neće? Ne, tako. Ne, ovako da ti... Uvalja se unutra pa nije tijelo. Treba malo dublje. Trebaš dublje. Je. To je to. Okej. Pa što? Ima mene. Izbaci to sve ovdje. Ajde, bazite u se. Izaći sam idući. To je to. Evo će. Sad napusti plin. Evo drugo spinjače. Manje 20. Okej, sad je manje 20. Manje kvadrat. Šta manje kvadrat? Manje kvadrat, 3 manje kvadrat.
Možemo mi slobodno na ručak, da, biti na ručak. idemo na ručak, dogledali smo Pa svi. i čak pa može i večeras budemo išli po noći, a to... Ne, potom. sumnjam da ćemo ići po noći, čuvat ću, znači bateriju, trenutno je baterija na 55%. Imamo još jednu bateriju koja će izdržati isto toliko. Na adventu ćemo snimiti šta Ja, možemo znaš, i to je to. Punjati sob. I ja da ću ga uštekat. Ako uđeš u restoran, sideš jako umije da i utiče, staneš uz nju. Moga se. A nema veze. Nema veze, nisam računa na to da će toliko sporo držati. I ćemo vidjeti negdje naprimjer u Ilicu ili tako Da, nešto je nešto. usput upravo. Snimit ćemo malo Ilicu i to, neću puno snimat, da sačuvamo za večeras još tu jednu bateriju. Da. Snimit ću speedu što ćemo naravno uzeti jer to mora se, to se mora. To je bitno. To je bitno i to je to. Mi se vidimo kad nađemo nešto negdje za jest, tako. Vidi, stvarno kad... Šteta što je... Evo kako. Ne znam šta je, ali je u obnovi. To je jedni problem. Restaurira se je. Ma, Photoshop, makneš cijelu zgradu makne. Bitno da se ja snimio. Mi smo šli. Pivovaju. Jesmo? Nešto Veoma smo. pivovaju i znači pivovaju Medvedgrad. Pili smo tamo i pive i kod njih sve, znači praktički sve znamo od njih, ali evo, dobili smo i stol, čak od 6 osoba. To ćemo pojesti nešto, to je to. 6 osoba nas 5. Da, dolazi i ovaj Due, tako da je to. On je neki zapravo ako stajica pa će doći. Uglavnom, ne znam, mi ćemo pojesti, mi se javimo kad pojdemo, kad bude advent i to je to. Hoće se krenja i jes prijavio, mislim ništa normalno. Došlo speed, izgleda lipo. Good. Yes. Moja prijatelja smo se najeli. Najeli smo se pošteno. Svaka preporuka ko bude došao u Zagreb, pivnica Medvedgrad. Pivnica Medvedgrad u Ilici, u ovom nekom poshodniku, kafol, preporuka ogromna. Stvarno imaju, ljudi su uljudni, imaju sve. Znači sve lipo i toplo jelo i predjelo, glavno jelo, sve imaju. Svaka čast, stvarno ljudi kulturni, čist restoran, sve super. Sad idemo do Adventa se negdje prešetat, pa ćemo se javiti opet. Evo nas, opet najlaži placu, upalili su jelku, upalili su ova drvca sa strane. Jako lijepo po noći, jako lijepo, trenutno je... Koliko je sati trenutno, neko može pokazati? Koliko je sati trenutno? Mislim da je 6 nešto. 5, još malo. 5, još malo. Znači, ludilo. Ti si uvijek mjau mjau man. Tebe zovemo mjau mjau man. Mjau mjau man. Uglavnom, stvarno lijepo. Bili smo malo prije, kao što ste vidjeli, ali ovo je po noći još ljepše. Idemo put do Olca. To je, znači, tamo gore katedrala, idu u crkvu, dakle u katedralu, na misu, a mi idemo džirati negdje i to je to. On će... Šta mi pratimo? Sad smo jeli. Problem je, sad je toliko mekli... Moji ljudi, toliko je mekli mladi da se mi da se ništa ne vidi. Samo se gradi puno. To je smeće se puno. Vidi ga. Ima samo fluffy kržna. Jao. Ima ni husky od ulica, ima krzno veliko, ali opet ga ne stegne oko. Možda je naresta. Molim. No, kao u UFC-u. A je to, ja. Kako ono? A je to. Ne to, če sad činaš cijeli. Ovako, no, isprž ruku, ovako je stavio. Samo napravi ovo. Sinkronizacija na nuli. Nijem ja Peru. Jesam, hoćeš opet s Peru? Pero. Pogledaj, Pero. Ne gledaj me Pero. Kad doći za novu. Bravo. E to. Znači... Ali imaju. Čekaj. Dobro je. Ne, više ovako. Ne želi biti silovano stranoga Međeda do nas. Ležerno. Pero. Vidi, Jesam. malo.
Mau. Znaš di ja imao? Pazi, Nežo. Zrinjevac, samo Zrinjevac. Kome? Zrinjevac. Na grob. Šta? Najbolja Mirogoj otići. Idemo, brate, prepraviti Ma ideš onaj... stadion. Je. Evo ovako 3 mušketira, brate. Šta, zigzag zu? Je, ovdje ti je bude dobar advent, znači evo nas na Zrinjevcu. Odmah skrenuti u livo, evo se tamo napred. Ima muzike, ima svega. Ima svita. Iskreno čestitam. Plava kapi sposobno, vidim. Uzbiljno. Imagine. Dubai fritova. Jel vredi da ovo 6 eura? 6 eura, ali brajo, na adventu su 11,5. Pa šta je ovo? Ovo ti je... Da uzmem jedna da probamo šta je to. Ajde, hoćemo li? Ja znam. A jedno Aj, možemo, aj. Ajde, hoćemo. Aj, jedna ću uzeti da samo vidimo šta je. 11 eura. Šta fritula? Da. Je sigurno 11, znači evo je Dubai. Nije stari nego kuna, 11 kuna, Ne, brate. pitam je dakle Dubai. Stari poseban papirić je za njih dole. Odavde koliko svitli u mraku. Konji. Konji, doslovno konji. Pitaj ja koliko troši. Okej, shvatili smo da treba ići na poliranje za tu dubajičku ali koju smo planirali. Tu se montira i... Pa to, znači, Stvar moj, ovdje su. brajo, na to sam te reka 11,5 eura. Koliko je 11,10? Ovo nisam ovdje. Tamo je 11,5, 11,10. Pa da, zborno. Crveni boton i to je to. Je, gori. Koliko onda? Evo tebi ovako, Ma ne, daj ja da plaćam. što? Zato što tako kupi jedan, šta te? Uzmimo jedna da i probamo. Hvala. Evo ti imam ti još nešto. Ajde, Dajte svoj izvještaj, brate. Fritule. 20 će ti sigurno. 11. Da ih je radilo stari moj Sveti Petar, da ih je pravio, ja ne bi koliko došlo. reaction. Znači reaction, ali svi nas, svi nas. Dobro, evo, duve, mance. I? Teška ne isplata. Ajde, dome, ajde. Koliko može zini stari moj. I? Sada ulja ima. Šta se čini? Ono? 5 eura. Znači, ne isplati se 11 eura razio smeće. Ja tako. Tako Da je je. pet. Svi slažu se. Izglasano je da su ove fritone sad ubaću pa šta? Smeće i privara. Propagandu naravno promovira. Da je 7 eura, aj. Ne, 5 gledaj. A nije, ajde, nisu toliko loše. Čekaj, šta je ovo gore na njemu? Kadaif. Koga? Kadaif. Što je ovo, brate, cukar, ne? Kome ga daj? Kadaif. Fritole su dosta hrskave, ali realno hrskave je ozbiljno. One su ulja, brate. One su ulja, hrskave su. Znači može dobiti on svakakve boleštine od toga, da. Bogu hvala. Znači 11 eura je dobijete i kancer ovdje. Još vam gori stavio ostatak od bitume da se radi cesta, tako da je to baš inače isplativo. Jel' tako? Bogu hvala. Koji su se uvatili slikat auto, braj. Zagrebačke tablice jesu. Ovo je nas je odvajan negdje, nemam pojma di. Ja ne znam. Da se pute ovo čuje. Ne znamo di smo, ne znamo šta smo. Pa vidite da ne vidite. Daj. Ste vidio? Znači, inače uvijek hladne ruke kad je jako zima. I jednostavno, to je tako. Aj, Ante, daj ti. A daj ti svoje kavicama, ajde. Evo daj. Kako je kolega? Super je. Jer ti toplo sam. Doslovno smo sad bili, dakle, u taksiju i ovaj govori da je ovo... Što se rekao? Da smo još od prijatelja uzeli gumenog.
To ti je to. Dobro, čovjek nije prometno napraviti kad to će. Lik je zavario. Sad ćemo vidjeti pa ćemo onda... To je to. Ja smaraš gupnu. Pita. Čim smo rekli iz Kaštela, kaj pita kojeg? Brajo, zna. Crmenom. Sve cool, to možeš naručiti. Šta? Možemo mi Ajme debila, ajme. Jeli su Dubai fejtole? I kakav je bio, je se osjećaš sad ko da su u Dubaju bija? Ko da su u Dubaju bi? Ne. Samo što je malo ladnije nego tamo. Kolega. Ne ispod. Znači, M su 11,5 eura. Kolega, ja sam to znao prije nego ste vi platili to. Pazi ovo, 11,5 eura. I imaju pistaciju, ne osjeti se pistaciju. Imaju kadaj, hrskave jesu i dobro su ispečene, ali ne. To je to. Još da ničemu sučuvicu napravi ovdje. By the way, suli smo u Kraša, ludo je, tako da neću puno snimat jer stvarno previše ljudi. Smo s kući. On je stiga kući. On piša mislim. Ovo je lagano. Lagano sam. Kad trebaš iš? 15,5 korak. Dobra sam tiska tamo. Dujec, dobro. Trajo. Stare sad kao napravo unutra komoru. Čekaj, stani. Ja i ti, Kneža, ja i ti. Me and you. 2S. After do je reaction. Stop focus, ne. Ali ne smrdi. Zašto ti govno miriše? Uj tamo, oj dome tamo piša. Nema pojma s njim, nema pojma. Glup kod noć, glup kod tok. Glup kod, jel tako? Je. Jel tako ti? Je. Evo, čekaj, stani. Mrnjao. Ček se i Leopold slaže. Leopold. Glup momak ko noć, stvarno sad ćete vidjeti tu video, ali nemojte mu reći da sarkaš. Miro moj, kad čujem tvoje pivanje, brajo moj. Smrt je. Poštovanje. Lopalik! Znaš da je čovjek kaj ima podbradak ovi. Brada mu na bradu. Ogi i Goha. Double. Kao nisam zaboravio se odjavi vlog. Ići ćemo gledati neke filmove. Prije moji do sutra je povratak nazad. 8,5 sati vožnje vlakom opet. Nije uvijek neki kafić. Ludilo. Mislim da ima sutra. Radio za dan 2.